barasirwa hanze bagahushwa, ntabwo leta y'u Rwanda ihusha iyo yarashe. Nta nubwo dushinzwe umutekano w'inkozi z'ibibi zijya kuba hanze, ntabwo dushinzwe umutekano wabo. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. n'u Rwanda n'u Burundi ubugeze nkaho winjangwe n'imbeba, aho ibihugu byombi biri kurebana y'ingwe. Tegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye, aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ati Burundi bwiteguye neza guhangana n'Abanyarwanda. Yanatangaje ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Ati mwebwe gusa mwitegure ntimugire ubwoba. Ati bariya turaziranye, mu Bugesera turaziranye cyane ko ku ngoma Cyami batabashije kutunesha. Ati ubuse nibwo badushobora. Iki gihe uyu mukuru w'igihugu yanatangaje ko izi ngabo z'u Burundi zigomba gushyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bagategura intwaro zose bafite ziremereye ahitegeye umwanzi. Ati ntabwo Abarundi twese twakemera gupfa nk'Abanyekongo nk'ihene gutyo gusa. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'Abanyekongo. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Mu minsi yashize Perezida w'u Burundi yanavuze ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'amakimbirane yose ari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yagize ati u Rwanda nirukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu, ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi, kuko bari no kwigisha urubyiruko rw'impunzi, aho ubu baruhaye intwaro rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye. Niba umuryango mpuzamahanga bareka bakabikora, aha mu Burundi ntituzemera kugirwa ingaruzwa muheto. Jewe hariho ingwano. Ubu rwose ngo Burundi bwiteguye neza guhangana n'umwanzi. U Rwanda narwo ruti niba muri abasore muzaza. Cyane ko u Rwanda narwo rwemeje ko rwakora icyo ari cyo cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose mu kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. U Rwanda ruvuga ko uwari wese watinyuka kurwataka uko yaba yariteguye kose ngo azasanga yariteguye kurusha uko yiteguye. Gusa ariko u Burundi nabwo bukagaragaza neza ko rwose ngo bwiteguye guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni ijambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga igihe icyo ari cyo cyose ari imbere y'abaturage cyangwa ari mu nama ari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bagenzi be. Ni ijambo ririmo ubushotoranyi ndetse no kumva bashaka urugamba cyane ngo bagahangana n'u Rwanda. Intambara y'ibi bihugu irashoboka. Mu gihe intambara yabaye se ninde wabwa amahirwe menshi yo kumanika amaboko hagendeye ku ngufu ibihugu byombi bishora mu gisirikare cyabyo? Ninde ufite igisirikare gikomeye ndetse n'ibikoresho by'intambara biremereye cyane ku buryo ahabwa amahirwe yo gutsindira urugamba mu gihe intambara yabaye? Mu gusobanukirwa byose niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegerano mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Njye ndi Ray, ikaze. Burundi ni igihugu kiri ku buso bw'ibirometero kare 27,830, uruta u Rwanda ibirometero 1,492, kuko u Rwanda rwo ruri ku buso bw'ibirometero kare 26,338. Ibihugu byombi biri mu bihugu 10 bya mbere bito cyane ku mugabane w'ibirabura Afurika. Burundi kandi butuwe n'abaturage barenga miliyoni 14,390. naho u Rwanda rwo rutuwe n'abasaga miliyoni 13,600. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amashusho yakunze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo afatwa nk'amashusho agaragaza umukuru w'igihugu gusa, ahubwo abenshi bahererekanya bagamije kwisekereza abantu. Ubyumve neza ko imbwirwaruhame z'uyu mugabo abenshi bazifata nk'ibisekezo. Tuvuga n'ukuri mugabo nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe. Hari n'abajya batera urwenya ko yakabaye yaratumiwe mu birori by'inkundarubyino by'abanyarwenya bibera hano i Kigali bya Jenny's Comedy.
ngo twaje kurondera ikori twebwe bwa ngo mwaraririye mwambwa mwe ngo twaraririye twebwe bwa. Ibi byabaye nk'igihe umugabo avuga ko Burundi aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi hose, nyamara aricyo gihugu cyabo kibanza imbere mu bukene buteye ubwoba. Ubyumve neza ko 87% kw'abarundi bose byibura ku munsi badakonfusoma amafaranga 2,000 by'u Rwanda, n'abasaga miliyoni 12,180 bose babayeho mu kigero kiri hafi munsi y'ubukene. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari umwe mu bakuru b'ibihugu bakunze kugarukaho kenshi n'imitangazamakuru bikomeye ku isi hose, ndetse imbwirwaruhame ziba zuzuyemo ubwenge ndetse n'ubuhanga buhanitse cyane. Ni n'umwe mu baperezida bamaze igihe kinini ku butegetsi kurenza abandi bakuru b'ibihugu bagize umubumbe dutuye, kuko yatangiye kuyobora mu mwaka wo muri 2000. Icyo abaperezida bombi bahuririyeho ni uko bahoze ari abasirikare bakomeye, kuko bombi usibye ko bafashe imbunda bakarwana ku rugamba banageze ku ipeti ryo hejuru cyane rya General Major Major General. Bombi banasobanukiye neza ibijyanye n'urugamba kuko barwanya intambara zo kubohora ibihugu byabo. Bose bavuga ko biteguye intambara, umwe akavuga ko adatinya undi, undi akabwira undi ati ngwino ubundi turebe umugabo, undi ati nsobanukiye neza iby'urugamba ndetse n'intambara yabera iwanyu. Mu mwaka wa 2025 umusaruro mbumbe cyangwa se GDP w'igihugu cy'u Burundi ni miliyari 14 na miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika, mu gihe umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se GDP ari miliyari 14 na miliyoni 200 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'u Burundi National Defense Force mu mwaka wa 2024 cyashoye umwagera muri miliyoni 147,300 by'amadolari ya Amerika, n'akabakaba miliyaridi 208 na miliyoni 577 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ni mu gihe igisirikare cy'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force cyo gishorwamo miliyoni 180 z'amadolari ya Amerika buri mwaka, nasaga miliyaridi 254 na miliyoni 880 mu mafaranga akoreshwa hano mu gihugu cy'iwacu Rwanda. Kugeza ubu Burundi bufite abasirikare bari ku kazi 31 n'inkeragutabara zirenga 150. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda rwo habarirwa abasirikare bari ku kazi 35 ndetse n'inkeragutabara zirenga 5000. Igisirikare cy'u Burundi ntago kijya gishyirwa ku rutonde rw'ibihugu 145 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi hose. Urutonde rukorwa n'inzobere ku bijyanye n'ingufu zose za gisirikare, Global Firepower. Ariko muri ibihugu 145 u Rwanda ruri ku mwanya w'111 kuri uru rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose. Ni mu gihe Burundi bwo butajya bunashyirwa ku rutonde rw'ibihugu 30 bya mbere bifite igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika, ariko nanone ntabwo bushyirwa mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare giciriritse hano muri Afurika. U Rwanda rwo ntabwo rujya rushyirwa mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye muri Afurika, ariko nanone ntirujya rurega imyanya yegereye 10 ariko itarenze 20 y'imbere. Igisirikare cy'u Burundi kirwanira ku butaka kibitse ibifaru 10 birwana ku rugamba byo mu bwoko bwa T-55, mu gihe u Rwanda rwo rufite ibifaru birenga 90 birimo 25 byo muri ubu bwoko bwa T-55 bikorwa n'inganda z'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. U Burundi bufite imodoka by'imitamenwa ahanini biba byubakana intwaro ziremereye cyane zirwanishwa ku rugamba. Iyi modoka bifite birenga 170 kandi bigezweho, bimwe biganishwa cyane ku rugamba mu ntambara ibera ku butaka. U Rwanda rwo rufite imodoka ngibi birenga 360, ni inshuro ebyiri zose ugereranyije n'ifitwe n'igisirikare cy'u Burundi. Burundi kandi bunafite intwaro zimwe ziremereye zirasa kure cyane ariko ziri ku butaka zisaga 30, aho imwe muri ubu bwoko byibura iba yarasa mu birometero 15 kuri 20 uturutse aho biba biri. Aha ni za ntwaro zikubitira umwanzi kure cyane atarana gusatira. Intwaro izi rero mu gisirikare cy'u Rwanda zirimo zirenga 74, nazo ziri nk'amoko atatu agenda rukirana ikoranabuhanga ry'ubwirinzi ndetse no guhamya igipimo kiri kure cyane. Ese wari uzi ko u Rwanda ndetse n'u Burundi bose bafite ibifaru bya BM-21 Grand, bimwe biba byarasa rokete nka 40 zikurikirana byihuse cyane ubudahagarara. Ni ibifaru birakura umuriro uhambaye bikagusha imvura y'ibisasu ku mwanzi. Mu Rwanda babifite biri mu moko abiri ariko byose bihuriye kuba bigendera ku mapine 8 kuri buri ruhande. Mu Rwanda bafite ibifaru nk'ibi 5 byo mu bwoko bwa RM-17 multiple rocket launcher bikorwa n'Uburusiya.
n'ibindi bitanu bya AR-160 multiple rocket launcher byo bikorwa n'uruganda rwa gisirikare rwo muri Israel. Uburundi bwo bufite ifaru nk'ibi ngibi 12 nabyo bikorwa n'Abarusiya ariko byo bigendera ku mapine 6 kuri uru ruhande. Igisirikare cy'u Burundi kirwanira mu kirere Burundian Air Force itunze indege z'intambara 16 za kajugujugu zirimo izo mu bwoko bwa Mi-24 Hind helicopter ndetse n'izitwa SA-342 Gazelle helicopter. Naho igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere Rwandan Air Force cyo gifite indege z'intambara zirenga 26 ziganjemo kajugujugu zirwana ku rugamba za Mi-17 n'izitwa Mi-24 zongeye n'izitwa Mi-25 ndetse na za drone zirwana urugamba rugezweho uyu munsi zitwa Bayraktar TB2 zikorerwa muri Turkiya. Ibihugu byombi nta na kimwe kugeza ubu gifite indege z'indwanyi zimwe zizwi nka fighter jet, zimwe zigera ku rugamba zigahita nk'upfa n'ukira, ndetse kandi u Rwanda n'u Burundi bose nta n'ufite za ndege zigaba ibitero biremereye cyane maze zigahita ziburira mu myotsi umwanzi atararabukwa ikimwitanye. Izi ndege rero ubu ntabwo ziri mu Rwanda cyangwa se ngo Burundi bube buzifite. Gusa ariko ibihugu byombi bifite intwaro nziza zigezweho z'ubwirinzi bw'ikirere, aho ubu ngubu u Rwanda rufite intwaro zitwa Yushan Staffed Air Missile System. Ni igifaru cy'amapine 6 kuri buri ruhande kiba gifite misile 6 ku 8 ziga ibisasu mu kirere zikabizimya cyane cyane bimwe bigurukira ku butumburuke buri hasi. U Rwanda runafite ubwirinzi bwa Sky Dragon 50 Medium Range Serviced Air Missile. Ubwirinzi bukorerwa mu Bushinwa buba bwubakanwe n'ikoranabuhanga rya radari ndetse n'intwaro irasa misile ariko za misile zindi zizimye izindi misile. Mu gisirikare cy'u Rwanda ubu harimo n'intwaro zitwa Manpat Portable Air Defense System. Izi zo n'Abarundi barazifite. Ni intwaro abasirikare bashyira ku ndugu zabo maze akazirashisha zikarasa urusasu ruremereye cyane mu kirere, urusasu rukurikirana ubushyuhe bw'ikintu runaka nk'ubw'igisasu cya moteri y'indege maze kikabishwanyaguza burundu bigahinduka kifu. Uburundi kugeza ubu bunafite machine gun zirekura umuriro uremereye cyane za 14.5 mm machine gun, zimwe zinahanura indege igahanuka bucumi. Ese wowe ukurikije uko uyibona mu mboni zawe ubona ari nde waganza undi muri intambara igihe yabibaye? Udusangiza ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi uba ugomba kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Instagram na TikTok ni Ray Entertainment. Niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'icanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Ray. Nawe utaha. Ciao ciao.